ima jedan veoma uočljiv napor da se razvede reč Jasenovac od reči genocid. Svako ko je činio zločine ima interes da te zločine ili zataška ili umanji. Na Sajmištu je stradalo 17.000 ljudi. I to je bilo zataška. Ja sam čula da ste vi imali jedan mali pokršaj sa Salji Berišom svojevremeno u Izraelu. Balistički pokret koji posle pada Italije dočekuje Nemce sa cvećem. Dobar dan, ja sam Ljiljana Smajlović, ovo je Relativizacija, a danas mi je zadovoljstvo što mogu da razgovaram sa Krinkom Vidaković-Petrov, direktorkom Memorijalnog centra Staro Sajmište, naučnom savjetnicom u Institutu za književnost i umetnost, koja je za vrhunske prevode i sa engleskog i španskog dobila prestižnu nagradu Miloš Đurić, i vi ste neko ko je u veoma zanimljivom periodu naše istorije od 2000. do 2006. bili naš ambasador Jugoslavije tada u Izraelu. To posebno pominjem jer ste se naučno bavili i jevrejskom istorijom i književnošću i religijom, ali i holokaustom. Pa mi se čini da bi bilo teško naći kompetentniju sagovornicu za razgovor o kulturi sećanja na Balkanu. Hvala vam što ste došli, Krinka. Hvala vama na pozivu i na komplimentima. Nisu komplimenti. Ovog je vikenda u Srebrenici obeležena 31. godišnjica masakra koje su srpske snage tamo počinile 1995. A u Vukovaru se svakog 18. novembra desetine hiljada ljudi okupi da budu u nečem što se zove kolona sjećanja na žrtve, ali se istovremeno svako sećanje na žrtve Oluje, na zločine muslimanskih snaga u Bratuncu, Kravicama i tako dalje, nekako se na to gleda čak i u nekim krugovima, čak i u nekim naučnim krugovima i kod nas, a kamoli u regionu, kao na dokaz srpskog nacionalizma i još jedan odraz politike koja je i dovela do stradanja 90. godina. A i neobično je, mislim, šokantne su reakcije hrvatskih vlasti na svako pominjanje Jasenovca. I ima jedan veoma uočljiv napor da se razvede reč Jasenovac od reči genocid. I to se radi, čini mi se, dosta vešto to radi Hrvatska država kad su neke manifestacije baš u kojim čak učestvuje i država Izrael. Nekad nam se učini da, kao da neko kaže, nemojte da spominjate, negujte kulturu zaborava o vašim žrtvama, pa ćemo se mnogo bolje slagati u ovom regionu. Pa znate šta, svako radi ono što može da promoviše svoje interese. I sasvim je logično da govorimo o Drugom svetskom ratu koji nam je dosta poznat svima na ovom bar delu planete. A svako ko je činio zločine ima interes da te zločine ili zataška ili umanji ili da ih poriče. Što je razumljivo, mi razumemo da postoji takav interes. Ali kad su žrtve srpske u pitanju, pošto evo ja radim Memorijalni centar Staro Sajmište, koje je bilo skoro 80 godina prilično zataškano, ja se uvek pitam koji je motiv da oni koji su bili žrtve tog zla, a te žrtve su naši preci, Srbi i Jevreji i Romi. Znači, koji je motiv da potomci žrtava nastoje da to zaborave, da ne znaju za to, da se ne sećaju toga i da to prođe kao da se nije desilo. E sad, kad je u pitanju holokaust, pošto je vremenom došlo do takozvane globalizacije holokausta u smislu da se o tom specifičnom događaju, koje je jedna vrsta genocida svakako, ali posebna, ima svoje posebnosti, da se o tome mnogo i pričalo i proučavalo sistematski. Prvo su proučavani logori smrti, bitke, ovo ono, ali šta je značilo
ta cela ideja da se svaki Jevrej koji Nemci mogu bilo gde na planeti da nađu da se ubije. To jeste osnova rasne teorije, a pre toga je eugenika malo tu doprinela, ali postoji drugi razlozi zašto je genocid vršen nad drugim narodima, recimo nad Srbima. Jer vi kad pogledate Hrvatsku, spomenuli ste NDH. Bio je genocid protiv Srba, Jevreja i Roma. I sad, rasna teorija jeste objašnjava delimično, samo delimično, zašto su u toj kategoriji ciljanoj za genocid Jevreji i Romi. Jesu rasno drugčiji, imaju Jevreji drugu veru, drugi identitet i tako dalje. Ali postavlja se pitanje zašto je najbrojnija grupa koja je stradala u genocidu u NDH su bili Srbi koji su najsličniji narod Hrvatima. Znači, tu nije nikakva rasna teorija u pitanju. Tu je nešto drugo u pitanju. I sad kad vi čitate kako je to počelo, to je odmah počelo po osnivanju NDH u aprilu, već u maju se hapse Srbi, hapse Jevreje, osnivaju se logori, odmah imamo Jadovno, pa posle na kraju eto i Jasenovac kao najveći, najgore, najveće stratište na teritoriji nekadašnje Jugoslavije koja je tada rasparčana, ali veliko parče te Jugoslavije je bila NDH. Onda ovo drugo, recimo Srbija je bila razdeljena na razne okupacione zone. Nemci su imali jedan deo Vojvodine i centralnu Srbiju, Mađari Bačku, Bugari istočnu Srbiju, Italijani Kosovo i Metohiju i Crnu Goru. Dobro, to nije Srbija, ali bili su i u Dalmaciji i u Crnoj Gori, ali govorimo o Kosovo i Metohiji. I sad tu su primenjivane različite politike uništenja naroda. I vremenom, kad pogledate koliko je trajao rat, čak su se neke i menjale. Tako da tu ima vrlo zanimljivih stvari, ali ono što je nepojmljivo za mene lično, to je da se mi nismo dovoljno bavili ni Jasenovcem u vreme socijalističke Jugoslavije, gde je, kao što svi znamo, primenjivana, to je i razumljivo donekle, politika bratstva i jedinstva. Ali šta je to značilo? To je značilo da se sve izjednačava. Žrtve sa počiniocima zla, oni koji su mnogo stradali sa onima koji su manje stradali, sve se nivelisalo u jedno i karakteristično za spomenike koji su mnogobrojni građeni za vreme socijalističke Jugoslavije i koji su neki od njih izuzetno dobro rađeni spomenici, ali za taj period je karakteristično da nije trebalo specifikovati žrtve. I jedan primer, evo za Sajmište, kad su preživeli logoraši, pokušali preko Subnora da makar jednu tablu stave tu. I uspeli su 74. da stave tu malu tablu na mestu da se nije baš mnogo ni videlo. I šta je tu pisalo? Pisalo je ovde bio nacistički logor tad i tad. Ima broj zatočenika, žrtava koji nije tačan, ali u to vreme nije se ni znalo tačno koliko je ljudi tu stradalo ili bilo zatočeno. I ko je tu stradao? Pa stradali su sinovi i ćerke svih jugoslovenskih naroda. Tako piše. Tako piše uglavnom svuda na tim spomenicima. Znači, nije se smelo specifikovati stradali su Srbi, ili stradali su Jevreji, ili stradali su Romi. I to je već jedan pokazatelj kako izgledao posleratni narativ o Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, gde je glavnu mainstream bio u stvari obeležavanje ili slavljenje epske oružane borbe protiv tog zla koje se zvao nacizam. Nacizam se slabo spominje, više fašizam. Ne znam zašto nacizam slabije se spominje. Znači, trebalo je vojno poraziti to zlo. I u redu, to su partizani uradili, uglavnom oni.
sa naravno saveznicima, ne sami. Međutim, o logorima se nije uopšte, ne samo kod nas, to je bila tendencija u celoj Evropi, čak u Izraelu, da se slavi epska borba protiv zla. Znači, oružana borba, aktivna borba. A logori se nisu mnogo spominjali u prvih 20 godina, zato što su logori bili simbol stradanja više civila nego vojnika i što su stradali pasivno. Nisu ljudi u Auschwitzu mogli da dižu ustanke, da poneko je uspeo da pobegne, ali to je bilo nemoguće u logorima, bukvalno nemoguće. I to nije bila ta epska borba, to je bilo pasivno stradanje, to nije bilo interesantno, sve dok u Izraelu nije održano javno suđenje Eichmannu. Da bi sudili Eichmannu 1961. morali su da dovedu svedoke iz logora. I doveli su ih, a te svedoke niko pre toga nije uzimao baš za ozbiljno, jer su njihove priče bile tako neverovatne, da su mnogi ljudi verovali da su ti ljudi ludi, da to nije moglo biti tako. Bilo je, ali nije, to je bilo toliko strašno, toliko pomračenje uma i svega ljudskosti, da nisu znali je li to moguće da je bilo tako. Bilo je. I doveli su te svedoke na suđenje Eichmannu i tu se otvara priča o logorima, koja je do tad bila prilično sekundarna u odnosu na epsku oružanu borbu protiv zločinaca. Tamo gde imamo herojstva. Tamo gde možemo da slavimo primere herojstva. Jeste, herojstva. Ovo herojstvo, kako herojstvo. I onda počinje, mada je Auschwitz, njega su oslobodili Sovjeti i on je odmah pretvoren u neku vrstu memorijala. Ali šta je bilo evo u Jasenovcu? Kad su pobegle Ustaše, ostalo je nešto u ruševinama, nešto ne. I šta je zanimljivo, što se malo zna, prvi dokumentarni film snimljen posle rata, u posleratnoj Jugoslaviji, bio dokumentarni film o Jasenovcu, gde su dvojica naših ljudi snimili i tu se vidi šta je ostalo posle rata. A i šta je bilo sa tim? Sve je sravnjeno sa zemljom, sklonjeno i vi nemate ništa. Mnogo godina kasnije reši se da se pravi spomenik u Jasenovcu posvećen svim žrtvama i to je nekako na jedvite jade progurano da bude, ali je bilo sporno jer mnogi u Hrvatskoj nisu bili baš srećni da se ponovo otvara na velika vrata pitanje zločina koji su vršeni ne samo u borbama, nego koji su vršeni u kućama ljudi, na pragu, u njivi i u logorima. Onda je ta priča otvorena i u Srbiji je recimo ima dva, da kažem, memorijala vrlo bitna. Jedno je memorijal, odnosno muzej Banjički logor, koji može svako da ode da vidi, to je urađeno 80. godina. Drugo je, kao što svi znamo, u Kragujevcu Šumarice. I te dve priče se znaju, jer su napravljeni memorijali relativno rano i u Šumaricama svake godine se podsjećaju ljudi na to javnim obeležavanjem. Ima i muzej, i park, i ovo, i ono, sve. Ali, zamislite vi, evo, brojeve uporedite. U Kragujevcu je bio užasan masakr i tragedija. Za 3 dana streljano je 3000 ljudi, uključujući dečkiće i škole. To svi znamo. Ali na Sajmištu je stradalo 17.000 ljudi. I to je bilo zataškano. I to nije baš logično. Recite mi sad za Sajmište, koliko je, ajde sad smo rekli za Jasenovac, i nisu bili ljudi, verovatno ni u rukovodstvu komunističke partije, srećni oko toga. Ali zašto u Beogradu Staro Sajmište nikog nije zanimalo? Zašto je to potiskivano?
Zato što je prvo to u prestonici, Beogradu. To nije negde van grada kao što je Jasenovac, nije u Zagrebu. Ovo je u Beogradu, u prestonici, i kad je počeo posle rata Novi Beograd da se gradi, ispalo je da je to mesto u samom srcu Beograda. U samom srcu Beograda. Znači, da nije... plaže. Pa, i sad, pre rata, da bi se izgradio taj prekrasan, odličan Beogradski međunarodni sajam, prvo je izgrađen most 1934. godine, koji je povezivao stari Beograd sa Zemunom, odnosno tu, sa Sajmištem budućim. I malo dalje je Zemun. Znači, 1934. je taj most odličan, otvoren. Tad je počela gradska uprava Branko most, koji se zvao Kralja Aleksandra 1934. godine. E sad, grad Beograd je već tada osmislio mogućnost da se širi na levoj obali Save. To je ono što će biti Novi Beograd kasnije. Ali već tad je postojala ta ideja da Beograd treba da se širi na tu obalu Save dalje, i prvi korak u tome bilo je da izgradi taj velelepni međunarodni Beogradski sajam. On je izgrađen na levoj obali Save, pored mosta. I sad taj sajam je odlično funkcionisao, on je bio simbol i jugoslovenskog napretka i prestonice Beograda. Na sajmu je prvi put emitovan, Philips je emitovao TV program, prvi put na Balkanu, sa sajma. I to je odlično funkcionisalo do 6. aprila 1941. i 1941. je to pretvoreno u logor. Ali taj deo su okupirala NDH. Znači, NDH nije samo okupirala Zemun i istočni Srem, okupirala je Sajmište koje je bilo deo Beograda. To ljudi izgube iz vida. To Sajmište nije bilo van Beograda. To je bio deo Beograda, mada s druge strane Save. I sad zamislite, posle rata obnovi se most, današnji Brankov most, koji se tad zvao odmah posle rata Most bratstva i jedinstva. I zamislite, vi prelazite iz starog Beograda na drugu stranu i čega treba da se setite? Da je tu bila NDH. Tu. Od mosta pa nadalje. Da je tu bio najveći logor nacistički za vreme rata. Pa je trebalo podsjećati to? Pa je to smatrano malo je politički bilo neprikladno. Nefunkcionalno podsjećati kako će da bude bratstvo i jedinstvo. Ako svaki prelazak preko mosta svakog podsjeti da je to bilo tu. Trebalo je malo to. Drugi način na koji se taj zaborav gradio, mada je ovaj drugi način ima i pozitivni stvari, a to je bila ideja Moše Pijade, koji nije bio samo političar, bio je i slikar, i sad njegova porodica, oni iz sefarske porodice, beogradske, jevrejske, njegovi su stradali na Sajmištu. On je sve znao šta je Sajmište bilo. Ali on je predložio 52. 3. ne sjećam se tačno, da se 3 od zgrada koje su opstale predratnog sajma i logora, da se 3 od tih zgrada podele iznutra u umetničke ateljeje i da se to da Ulusu, koji je imao konkurse i to, da se to dodali našim umetnicima. I to je i učinjeno. Sve 3 zgrade. Centralna kula, italijanski paviljon i čehoslovački paviljon. I tu su se uselili u prvom navratu sjajni umetnici. Tu je bila Olga Jevrić. U centralnoj kuli, do kraja života je tu bilo. U ovim drugim paviljonima bio je Mića Popović. Bili su mnogi istaknuti umetnici koji su kasnije dobili bolje atelje, pa se preselili, pa su te njihove ušli drugi. Mi dan danas imamo umetnike tamo. Ideja je bila da se zaboravi prošlost, da se gleda u mnogo bolju budućnost i da Sajmište koje je bilo simbol smrti i užasa, da postane simbol stvaranja nečeg novog, umetničkog stvaralaštva. I kad sam ja bila studentkinja,
i ja i da kažem moja generacija, mi smo znali Sajmište po umetničkoj koloniji, ne po logoru. Niko nije ni čuo da je tu bio logor. Mi smo išli tamo da vidimo umetnike, znate, to je interesantno, lepo. Niko uopšte nije znao da je tu. Taj zaborav je bio vrlo temeljan. I to počinje se menja, 74. su jedna grupa mala srpskih preživalih Srba iz logora na Sajmištu preko Subnora uspeli da se stavi tu ta mala tabla. Pa su onda 84. stavili novu tablu, veću i na boljem mestu, koja je imala isti tekst. Znači ista ta tabla, ali malo bolje, vidljivije i tako dalje. Onda je 95. godine, to su bile jako teške godine za ljude u Srbiji, rešeno da se tu podigne spomenik svim žrtvama tog logora. To je već bio pomak. To je bilo i 95. je tu stavljen spomenik koji je bio rad našeg poznatog vajara Miodraga Popovića, a on je konkurisao sa tim svojim predlogom za spomenik u Jajincima i dobio drugu nagradu. Tako da nije on ostvaren tamo, nego ovaj koji je dobio prvu nagradu, a njegov spomenik koji je dobio drugu nagradu, koji je jako dobar i lep, oni su ga izlili, pošto on bio samo u projektu, i 95. je grad Beograd tu postavio taj spomenik koji je posvećen svim žrtvama na Sajmištu. I sad, to je bio veliki događaj. I ja sam čitala šta je pisao jedan čovek, gospodin Šalamun, koji je radio u toj ekipi u gradu Beogradu, u gradskoj vlasti, koja je bila zadužena za spomenike. I on priča, on je učestvovao u tome kako su najzad izlili taj spomenik, pa ga tu doneli, pa ga postavili na posto, pa uredili okolinu, pa stavili neke klupe, pa neke bandere sa reflektorima i sve je bilo urađeno, otvoren spomenik i posle 2 nedelje nije bilo ni jedne klupe tu, nije bilo ni jednog reflektora, sve neko pokupio i odneo. Što je strašno. To je malo priča o tome. To je ona priča koliko puta su skidali onu ploču sa spomenika Nikoli Tesli na bulevaru kod fakulteta. Sve dok je bila bronzana, neko je odnese. Onda su smislili da stave neku koja nije od bronze i nju niko ne skida. Šta su radili sa spomenikom onom dečku Čukur Česma? Isto. Ukrali ga i odneli da se pretopi, da se proda. Nažalost, i to je malo ima kod nas toga. Ali ono što je bitnije jeste da je već 90. godina su počeli ljudi da reaguju na tu činjenicu da je tu ipak bio neki logor. Ajde da vidimo kakav logor. A šta je podstaklo reakciju? Podstakla je činjenica da je grad Beograd uzeo pa prodao jednu logorsku zgradu koja je bila, za vreme logora je bila bolnica, a pre toga na sajmu predratnom to je bila zadužbina Nikole Spasića. To je jedna od najvećih zgrada i ta zadužbina je odlično to uradila, napravila. Za vreme logora je tu bila bolnica i 98. grad Beograd proda tu zgradu jednom privatnom preduzetniku. I on je to organizovao. Ko je na vlasti 98. u Beogradu? Molim? Ko je na vlasti u Beogradu 98? Pa ne znam. SPO, verovatno, da. Ne znam. Da, dobro. I prodaju oni tu zgradu i taj novi vlasnik uloži neke pare da to malo dotere i onda je tu bio koncert Boy Georgea. Pa onda kad se digla galama u javnosti, kako u logorskoj bolnici koncert pop muzike, on je onda smislio, pa dobro, neću koncert pop muzike, nego ću boks turnir. To je kao nešto bolje. Pa je bio boks turnir. Pa je bilo sve i svašta, ali to je izazvalo javnost, jer je to za one ljude koji su malo znali o tome bilo skrnavljanje tog prostora. I onda
su počeli razne nevladine organizacije, onda je bilo udruženje građana za Staro sajmište. Počeli su ljudi da se organizuju i da traže da se tu na ovom prostoru, da ne budu sve i svašta. Mi imamo tu 2 fudbalska terena, ima sportski klub Brodarac, ima teretane, ima noćni klub, sve tog kluba Brodarac. I imamo dan danas još uvek u Turskom paviljonu, predratnom, koji je bio mrtvačnica za vreme logora, tu je grad izdao prostor jednom restoranu. I taj restoran još uvek tu radi. I dolaze ljudi, jedu, piju, pojma nemaju šta je to bilo, niti ih zanima. To spominjem zato što vi stalno nailazite na neke otpore i nailazite na otpore koji su možda politički. Recimo, još jedan razlog zašto je to trebalo zaboraviti, to je činjenica da su tu bili puno partizana. Kako iz Srbije, tako i iz NDH, koje su uhvatili ustaše i ne. Ali bili su i četnici. I sad naša politika je da kogod je to bio, tu bio iz nekog razloga i mi ne pravimo nikakvu, ne sme bude diskriminacije među zatočenicima i žrtvama. Kogod je bio je s nekim razlogom. Ali mnogi ljudi meni kažu da je prosto neverovatno otkud tu četnici. Pa reko, istražit ćemo otkud tu, a su bile. Hoću da kažem da mi istražujemo činjenice i to je ono polazište. Bez činjenica, i moram spomenem, moj kolega i sada u Memorijalnom centru je dr. Milan Koljanin, koji je jedini 80. godina radeći u Institutu za noviju istoriju, on je istraživao Sajmište i objavio knjigu 92. o tome i to je fundamentalna studija oba logora na Sajmištu. I prva moj projekat kad sam počela da radim bilo je da nađemo načina da tu knjigu prevedemo na engleski, da je objavimo na engleskom, da bi ona bila pristupačna i van naše sredine. Jer ne zna niko za taj logor. Za Judenlager se znalo jer je o tom logoru jevrejskom, bez onog potonjeg, pisao je jedan vrlo poznat naučnik američki, Christopher Browning, on je to obradio, on je izvrstan istoričar i za to se znalo. Za ovaj drugi logor se ništa nije znao, niko to nije osim Milana tad obradio. I ta je knjiga objavljena i to je knjiga koju mi svim strancima poklanjamo, da imaju, da pročitaju, jer naš cilj je da stavimo ove logore kojima se mi bavimo, ova 3 logora koje su prilično nepoznata kod nas, a kamoli drugde, da ih stavimo na evropsku mapu logora i mi uspevamo u tome. Ali to treba raditi, treba imati materijale na engleskom, treba to promovisati. Neće to samo od sebe da padne sa neba od nekud. To je jedan mukotrpni, dugoročni rad koji mora da je kontinuiran. I mi to radimo, ali to nije sve lako. Treba imati i novce, treba imati ljudstvo. Mi smo vrlo mala ustanova, mi imamo svega 8 stalno zaposlenih. To je jako malo. Kad kažete činjenice su nam važne, možete li mi da mi kažete ko je kažnjen? Vi ste malo pre rekli da je kultura sećanja na civilne žrtve počela sa Eichmannovim suđenjem kad su se te žrtve pojavile i svedočile. Je li neko svedočio? Ko je kažnjen od komandanata logora? Jesu li Nemci ili NDH upravljali logorom? I šta je bilo na tim suđenjima? Je bilo ono što je specifika 2 logora sukcesivna na Sajmištu je da su se oni nalazili na teritoriji NDH. Ali njime su oba logora upravljali nemačka uprava, ne iz NDH, nego iz Srbije. I to je bilo tako do maja 1944. kada je nemačka uprava shvatila da se približava kraj rata i oni su tada rešili da prepuste upravu tog logora, prihvatnog logora Zemun, da prepuste ustašama. I 1944. u maju ustaše upravljaju tim logorom. To je posljednja 3 meseca, znači maj, jun i jul 1944.
Tako da ona svedočanstva koje se tiču tog perioda, znači svedočanstva ljudi koji su bili zatočeni tu, oni samo spominju Ustaše. Hrvati ne spominju Nemce, nema Nemaca tu. Bili su do maja. Tako da je to prepušteno Ustaškoj upravi i onda je krajem 44. krajem jula 44. logor zatvoren. Tako da nikad nije oslobođen, zatvoren je i to je to. Ali je vrlo zanimljiva, mi istražujemo recimo tu saradnju Ustaške uprave na teritoriji koju su okupirali i Nemačke uprave na teritoriji Srbije koju su oni okupirali. Sad tu ima zanimljiva stvar. Kad su Jevreji u pitanju, dogovor između jednih i drugih je bio da svako na svom području rešava, implementuje, primeni konačno rešenje. I onda su Nemci na Sajmištu, tu su stradali, to je glavno mesto stradanja Jevreja Srbije. U Srbiji, tadašnjoj Srbiji okupiranoj. I Nemci su Jevreje iz Banata, izbeglice koji su bili došli u Jugoslaviju 40. godine, bežeći iz Austrije, Čehoslovačke i tako dalje. Oni su svi onda, istočna Srbija, da je bio logor u Nišu, naravno, Crveni krst. Znači, Jevreji iz nemačkog okupacionog područja su stradali na Sajmištu, glavnina. Ali Jevreji iz Zemuna, koji je 3 kilometra dalje od Sajmišta, odmah tu, i zove se po Zemunu, oba logora se zovu Zemun, oni nisu stradali na Sajmištu. Pošto su oni bili na teritoriji NDH i njih su leta 42. sve pokupile Ustaše u Zemunu i gde su ih deportovale? U Jasenovcu. I oni su stradali u Jasenovcu, ne na Sajmištu. A Staro Sajmište se koristi kao argument u međunarodnim krugovima, kao dokaz da Srbija nije štitila svoje Jevreje za razliku recimo od Bugarske i Albanije. A ja sam čula da ste vi imali jedan mali okršaj sa Salji Berišom svojevremeno u Izraelu. Da, u Jerusalimu. Na sličnu temu. Znate šta, Bugarska je specifičan slučaj, jer su Bugari kao saveznici Nemaca, oni su uspeli da očuvaju svoje Jevreje u Bugarskoj. Nekako da to smire situaciju, da ih ne progone, da ih ne šalju u logore i to je sve tačno. Međutim, Bugarska je okupirala istočnu Srbiju, deo i Makedoniju. I oni su na tim okupiranim teritorijama sprovodili genocid i oni su 43. pokupili sve Jevreje, tako su stradali makedonski Jevreji, recimo pod bugarskom upravom. Oni su ih sve pokupili i u nekoliko transporta 7.500 Jevreja iz Makedonije, uglavnom španskih Jevreja, oni su poslali u Treblinku i činjenice da nijedan, baš nijedan nije preživeo taj logor. Nijedan se nije vratio. Ono malo Jevreja u Makedoniji koji su preživeli rat, bili su oni koji su na vreme nekud pobegli, nekud se sklonili. Neki su pokušavali da se priključe partizanima u Makedoniji, ali nije bilo baš mnogo partizana. Pa su se nekad priključivali grčkim partizanima ili albanskim partizanima. A u Albaniji i na Kosovu? Šta se dešava? I sad, Bugari danas u novije vreme vole da pričaju kako su oni sačuvali svoje Jevreje i to je tačno. Ali oni ne žele da pričaju o tome šta su uradili sa Jevrejima u Makedoniji. I to prećutkuju.
i vrlo, kako da vam kažem, nekad očito prećutku, ali to se već zna. U početku se to malo znalo, dok sam ja bila u Izraelu, nije to baš bilo mnogo poznato, ali posle postalo. I to sad ljudi sve više i više znaju i ne može više foliranje da se... Možda u vašim stručnim krugovima, ali uveravam vas ovako u javnosti, na društvenim mrežama. A pa na društvenim mrežama imate sve i svašta. Ali evo za šta je isto, to je isti slučaj, mislim analogni slučaj, nije isti, sa Jevrejima u Albaniji, Kosovu i Metohiji. Šta je bilo? U Albaniji je bio pokret Enver Hodža, partizani. I oni jesu štitili Jevreje u smislu da ih nisu progonili, mogli su se priključe pokretu. I oni se hvale da je pre rata bilo vrlo mali broj Jevreja u Albaniji, možda 200 otprilike ili tu negde, a da je posle rata bilo malo više i da su oni jedina zemlja, Albanija, koja je posle rata imala više Jevreja nego pre. A o kojim brojevima govorimo? Pa to je bilo oko 200, 300, ne više. Ukupno 200 ljudi? Ukupno, pa nije bilo Jevreja baš mnogo u Albaniji. Sad šta je Kosovo i Metohija? Na Kosovo i Metohiju vi imate balistički pokret koji posle pada Italije dočekuje Nemce sa cvećem. I Nemci koji su bili vrlo zahvalni, oni su to prihvatili i otu ta saradnja. I Nemci su 1944. osnovali na Kosovu i Metohiji treću SS diviziju u bivšoj Jugoslaviji, bila je Handžar, Kama, ovo je bila osnovana SS divizija koja se zvala Skenderbeg. Zašto se tako zvala? Zato što je bila isključivo sastavljena od lokalnih Albanaca sa Kosova i Metohije. I oni su dobijali razne zadatke. I sad ne govorimo o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, ali o Jevrejima, da završim priču. Oni su dobili zadatak da sve Jevreje koji su bili za vreme italijanske okupacije u logorima u Albaniji, konfinacionim logorima, kad je pala Italija septembra 1943. Italija se povukla, ti logori su otvoreni, ljudi su se vratili kućama na Kosovo i Metohiju. I onda 1944. formira se SS Skenderbeg divizija i prvi zadatak njen je bio da sve te Jevreje koji su se vratili kućama pokupi i šta da radi s njima, da ih deportuje na Sajmište. I oni su bili na Sajmištu nešto manje od mesec dana, maja 1944. kad su logorom na Sajmištu upravljale ustaše. I u njihovim svedočanstvima vi imate, oni spominju ustaše, ne spominju uopšte Nemce, nema Nemaca u upravi logora. Nemci su zadržali opštu onu upravu, ali nisu na terenu bili više. Bile su ustaše. I onda posle te 3 nedelje, manje od mesec dana su bili na Sajmištu, onda su ih deportovali u Bergen-Belsen, koji je bio užasan logor. Tu je puno ljudi stradalo, ne samo oni, nego mnogi drugi. To je bio užasan logor gde su ljudi umirali od gladi i od bolesti. I to je onaj logor, ne znam, ja sam to videla jer se bavim time, ali taj logor su oslobodili Britanci 1945. Bergen-Belsen. I kad su došli u logor, šta su zatekli? Nemci su pobegli. Ostali su ljudi poluživi i u celom logoru su bile ogromne hrpe leševa. Već leševa. I oni su snimili to, britanska vojska. Tako da mi imamo film snimljeno kako Britanci nabavljaju neke bagere i te hrpe leševa bagerima guraju u masovne grobnice da bi ih pokopali i sprečili epidemije. To je užas. Pa tu su bili Jevreji Kosova i Metohije, neki su stradali, neki su preživali, kako ko. I Raul Teitelbaum i njegova majka su jedni od preživelih. Njegov otac je tu umro, nije preživeo, ali majka i on su preživeli, vratili se u Jugoslaviju.
I zašto spominjem Raula Teitelbauma? On je bio dečak za vreme rata, bio je vrlo levo orijentisan i posle rata je hteo postane novinar i on i majka su, ne sjećam se koje godine tačno, emigrirali u Izrael i on je tamo stvarno postao izuzetno cenjen novinar. Čekajte, da ne zaboravimo, on je također bio prisutan za vreme tog vašeg okršaja sa Salijem Berišom. To morate da mi ispričate. To da vam ispričam jer je vezano za Albaniju, ali i za Raula. I za Raula. Pa ja sam bila u Izraelu, postoji ta ustanova koja se zove Yad Vashem, koja je posvećena istraživanju i memorializaciji stradanja Jevreja u Holokaustu i to je jedna kompleksna organizacija državna i ja sam išla tamo da istražujem njihov arhiv i mene tada interesovala su me svedočanstva jugoslovenskih Jevreja koji su preživeli logore na tlu Jugoslavije. Bilo da su u Hrvatskoj, bilo da su drugde, mene to zanimalo. I ja sam radila to istraživanje i onda tada je Izrael nekako poboljšao odnose sa Albanijom i gostovao je, to je bila državna poseta, tadašnji predsjednik Albanije Sali Beriša. On je bio kao gost zvanični i onda vrlo često u Izraelu oni organizuju za gosta, ako je predsjednik ili ministar ili tako, da održi jedno predavanje u tom poznatom hotelu King David i to je su oni uradili s njim, pozvali ga da on održi predavanje i jedan moj prijatelj mi je javio da može, pitao me da li hoću da idem na to predavanje. Pa ja sam mislila da li da idem, ne, i rešim da idem i on mi je nabavio ulaznicu, jer to nije lako ni doći, to je zatvorenog tipa. I odem ja sa Raulom Teitelbaumom, od kojem sam pričala, i slušamo mi Sali Berišu i on samo priča o tome kako su Albanci najveći prijatelji Jevreja u Evropi, da je u Albaniji posle rata bilo više Jevreja nego pre rata, da je to strašno nešto pozitivno, da to treba da se zna, da treba da se ceni i da se razvijaju odnosi Albanije, Izraela i tako dalje. I sad ja sam to slušala, ali on nije nigde spomenuo Kosovo i Metohiju. I stradanje Jevreja. I stradanje Jevreja tu. Jer je za vreme rata pod Italijom je to spojeno. Kosovo i Metohija i Albanija je spojeno u Veliku Albaniju. I onda sam ja se javila za reč, a poznavala sam tog čovjeka koji je vodio taj događaj i on mi je naravno dao reč i onda sam ja postavila pitanje a kako se u albanskoj historiografiji obrađuju činjenice vezane za Jevreje i stradanje Jevreja na Kosovu i Metohiji. Pošto je potpuno suprotna priča od Albanije. I on nije znao šta da odgovori. I onda je ovaj koji je vodio taj događaj rekao, pa dobro, sad ćemo završimo, žurimo negde. I ništa, završi se to na prečac. I kad smo Raul i ja ustajali da krenemo, da idemo, pojavi se pored nas Sali Beriša, došao do našeg stola i prišao mi i kaže, pa gospođo, vi ste postavili to pitanje, pa ja nisam znao baš šta da vam odgovorim, pa je to stvarno tako bilo, pa kažem, ja sam iznala činjenice, nije to nešto sporno, da li je bilo ili nije bilo, ma jeste bilo i to nije samo je sporno da li neko hoće da te činjenice zabašuruje, zapostavlja, skriva ili će da ih pokazuje i promoviše. I onda on kaže, pa ne, ja nisam siguran to što vi pričate da je to baš tako bilo. Ja vidim da on to ne zna. Ali je počeo pričati da možda to baš i nije bilo tako. I onda je Raul ustao i prišao mu i rekao, evo ja ću potvrdim, ja sam bio iz prve ruke, znam, mogu potvrdim da je sve to tačno. Sad sve vreme dok pričamo, Krinka, ja razmišljam o tome što ste mi rekli, kako su manje bile zanimljiva stradanja civila, koji nisu bili heroji. I vraćaju mi se misli na ovo što se sada dešava. Dakle, vidjela sam da je neko nezadovoljstvo u Bosni, pa i kod nas, što se
za vreme obeležavanja masakra u Srebrenici, istovremeno se u Srbiji i Republici Srpskoj govorilo o stradanju na Kozar. I sad, prvo je zasmetalo što to mora u istoj sedmici da se govori, iako se vremenski dešavalo u julu i jedno i drugo, ali mi je interesantno i zbog toga što 11.000 kozaračke dece ubijeno u logoru. U Srebrenici su mahom ubijeni muškarci koji, ako nisu svi bili vojnici sa puškama, oni su bili muškarci, kako se to kaže, u dobi... Jeste vojnog. Jeste. Aktivnog vojnog. Aktivne vojne populacije. I mi znamo da su mnogi od njih stradali i u okršajima sa srpskim snagama dok su bežali i tako dalje. Kako na to gledate? Taj pokušaj da se Srebrenica digne, dobro, možda je to zbog ove haške presude, naravno, za genocid, ali da se Srebrenica izdigne kao nešto što se ne smete, ti ne smeš svojih 11.000 dece ubijene da pominješ na isti dan ili u istoj sedmici kada pa, znate šta, to je pitanje vrlo zanimljivo koje ste postavili, jer je usled svega što se dogodilo u Drugom svetskom ratu, ne samo stradanje 6 miliona Jevreja, pa stradalo je 20 nešto miliona sovjetskih građana, stradalo je puno Poljaka i Srba i ovih. Više od 30 miliona Slavena. Znači, mnogo je ljudi stradalo i sad tu je jednu zanimljivu ulogu odigrao Rafael Lemkin, koji je istraživao i došao do predložio definiciju šta je genocid. I ta njegova definicija je prihvaćena u Ujedinjenim nacijama kao standard šta jeste genocid, a šta nije. Ali je sad strašno rastegnuta. I sad vi tu imate taj element koji ste vi spomenuli, da kad se ubijaju starci, bebe, nerođena deca, žene, pored nekih muškaraca koji su u vojnoj dobi pa mogu da nose pušku, to je jedan od elemenata genocida, jer što bi inače u svakom vojnom okršaju vi imate vojnike s jedne strane i s druge strane koji se ubijaju, nažalost, pa ko pobedi. Ali, s druge strane vi imate žene, decu, bebe i starce. Oni su civili koji ne učestvuju direktno u vojnom okršaju, mogu da podržavaju, mogu da pomažu, ali ne učestvuju direktno. Sad, ako vi ubijate od staraca do beba, to je znak vaše namere da celu tu grupu ljudi, nacionalnu, etničku, kako god da je definišete, da je jednostavno uništite. I to su radili sa Jevrejima, gde god su našli Jevrejina, starog, mladog, ovog, onog, ubijali su. U Hrvatskoj, to isto bilo sa Srbima. Da. Zašto govorimo o tolikoj deci koja su stradala? Hrvatska bila NDH, jedino mesto gde su bili logori za decu. Ubijali su decu i drugde, ali nigde nije bilo specifičnih logora za decu. Oni su i to imali. I sad tu, kad prođe vreme, evo danas, ta definicija genocida koja se dosta držala dugo kao neki standard, sve se menja posle hladnog rata, posle pada Berlinskog zida, ceo svet počinje da se menja. Kao što danas mi smo svedoci da taj stari poredak ne postoji više, u toku je neko nastajanje nekog novog poretka koji ne znamo kakav će biti, ali je u toku nastajanja i mi imamo promenu mnogih vrednosti. I u ovom novom periodu se genocid koristi vrlo neobavezno reč genocid. Za neki masakr koji jeste masakr, proglasi se genocidom. Pa sad po ovoj definiciji koja je važila do relativno nedavno, to ne bi bio genocid, to bi bio zločin, masakr i tako dalje. I sad tu postoji razlika između genocidnog ubijanja jedne grupe ljudi sa namerom da se ona uništi i masakra koji je nešto drugo ili ratni zločin. Ratni zločin je
Dobro, to je razlog što mi osporavamo da je u Srebrenici bio genocid. Sada, Izraelci su isto na udaru. Šta se događa u Gazi? Je li to genocid? Mnogi smatraju da jeste, oni smatraju da nije. Hoću da kažem da i oni nisu, recimo Jehuda Bauer, koji je bio najcenjeniji naučnik izraelski, stručnjak za holokaust, on je nažalost preminuo pre godinu i nešto dana, on recimo se izjasnio da to što se dogodilo u Srebrenici nije bio genocid. Tu nema spora. Ali većina, sada, da. Mnogi ljudi mogu kažu jeste, nije, neko ima razloga kaže da nije, neko će sve da proglasi genocidom i manji masakr će proglasi genocidom. Razumem. I svak želi da je nad njim izvršen genocid jer mu to daje drugačiji položaj u svetu. Ali ja vas pitam za našu situaciju. Kako vas kao nekoga ko se ovim bavi čitav život, šta pomislite kad to vidite, da se ne smeju pomenuti kozaračka deca, zato što baš obeležavamo i kad sahranjujemo još 10 žrtava? Ovdje ću, pošto nam ističe vreme, upakovat ću još jedno pitanje. Dakle, mi smo krajem 80. godina, kad su po jamama u Bosni i Hrvatskoj počeli da vade kosti iz jama onih nesrećnika, onda se pola tadašnje Jugoslavije diglo da je to nekrofilija Srpske pravoslavne crkve, da je to skandal, da je to sramota. I čak je bilo otprilike zato što ovo radite, izazvaćete novi rat. To nikako nije valjalo da se i bilo je da se tako ruši bratstvo i jedinstvo. Kako objašnjavate to da isti oni koji su govorili da je ono bila nekrofilija sada smatraju potpuno normalnim da se svake godine barem 10 ljudi iz raznih krajeva. Znate, vi znate da je direktor Memorijalnog centra Srebrenica u Srebrenici u Potočarima sahranio oca koji je ubijen u borbi sa Srbima u Vlasenici. Kako na to gledam? Pa evo kako gledam. Svako radi ono što mu je interesu, ispod žita, javno, tajno, ovako, onako, kako god zna i ume da promoviše neki svoj interes. I to se radi sa memorijalizacijom. Kad to kažem, to znači da kao što drugi rade i mi moramo, ali je problem naš, da kažem, srpski problem, što je prošlo ceo socijalistički period kad je to bilo pod delimičnom embargom. Ne totalnim, znali smo mi za Jasenovac, izgrađen je memorijal i tako dalje. Išli su deca u Jasenovac ubijali. Pogledajte, evo, setite se, znate neki film koji je rađen o Jasenovcu, a da nije Zafranovićev Krvi, pepeo, Jasenovac? Pa dobro, znam Daru iz Jasenovca. Sad. Da, ali u socijalističkom periodu. Apsolutno. Koliko je trajao socijalistički period? Da. 80 godina, 70, svejedno, neki 50, svejedno. A dobro, čekajte, jel možemo za to komuniste da optužimo za ovo sad? Pa, znate šta, kad vi ne dozvoljavate pola veka da se priča o tome, tu se nagomilava neka frustracija. Jer ljudi pamte to. Nije prošlo 500 godina pa da zaborave. Pa nije neko 10 godina posle oslobođenja mogao zaboraviti šta je bio Jasenovac. Ni 20 godina, ni 30 godina posle toga. Ko je imao žrtve tamo. To se ne zaboravlja tek tako. I sad, u to vreme nema ni jedne doktorske disertacije o Jasenovcu. Zašto? Zato što mi smo imali silne istorijske institute u Beogradu, recimo. Bar 3. Ako nije i više. I kad vi hoćete, evo ja kad sam htela da radim doktorsku disertaciju, ja sam odabrala temu i bilo je otpora da je radim. Velikih otpora. I ako vi ste zagrizli za tu temu, kao što sam bila ja sam po svaku cenu to gurala i izgurala. Ali većina ljudi će kaže, pa dobro, ajde, mogu i nešto drugo da radim. Zašto niko nije se bavio istraživanjem? Moramo imati istraživanje, to je ovo što govorim, činjenice. To nije podsticano, naprotiv, ne samo da nije podsticano na fakultetima, na univerzitetima, nego je
malo i obeshrabrivali su se ljudi da se bave time. Dobro, Grinka, ali evo sad za posljednji minut. Da li možemo time da objasnimo ovoliki napor da se zapravo rehabilituje ustaška država? Svake godine se tamo smanjuje broj žrtava NDH. U Saboru je bio neki skup istoričara o kom se u Jasenovcu govorilo kao logor, kako ono, za rehabilitaciju. Ma da, kao banja, da. Išli ljudi pa čekali u redu da uđu. Jeste, toliko je bilo lepo. Znate šta, sada ima u Hrvatskoj ono što je od pre 2-3 godine, to je nastojanje da se prizna da je vršen genocid nad Jevrima, Romima, ali ne nad Srbima. Da, tačno, to je njihov glavni pokušaj. I to se radi na sve moguće načine i Hrvatska je u Evropskoj uniji, da to sve prolazi. A nažalost, zato što u Evropskoj uniji vi imate i Ukrajince koji veličaju banderu pa se bune Poljaci. S pravom. Ali to sve može od kad je u Evropi 2004. Znate, kad su uveli ono izjednačenje dve totalitarne režima, znači Adolf Hitler i Stalin, i kad je to uvedeno, vi stavljate u drugi plan činjenicu da je taj Stalin porazio Adolfa Hitlera, kao da su oni bili isto. U nečemu jesu to bili totalitarni režimi, ali su bili na suprotnim stranima i bez Sovjetskog saveza ne bi Hitler bio poražen. Ne bi. Sad kad vi to uvedete u Evropsku uniju, vi imate baltičke zemlje koje imaju od uvek svoje interese, vi težište te borbe se pomera, obeležava se oslobođenje Auschwitza, pa se ne zovu Rusi, koji su ga oslobodili. To koliko god da bode oči, koliko god nije u redu, to prolazi. I prolazi sve u Hrvatskoj, i Thompson, i obnova simbola ustaških, i pesme ustaške, i veličanje ustaštva. Sve to prolazi. Niko nema da kaže, pa ljudi, to baš i nije u redu. Ko će da im kaže? Žao mi je što na ovoj užasnoj noti moramo da završimo ovaj razgovor, jer nam je vreme isteklo. Ali vam velika hvala, Grinka. Hvala i vama što ste me zvali. Hvala. A hvala i vama što ste bili sa nama.